Kinong yalam kaseng khasi Students Union Seng Circle kilayo ban Khanglad ikin kanhun kinong Bangladesh kiba persang ban yal lang ba kasurok ba National Highway 6 hadin ka jingyo jing tip na kilat santian kitukot kaseng KSU kila pensange ya kawi kakali bat kilayo ban bat khadu khadway ngot kinong Bangladesh ya kibalat keno baki Thmu ban let kiyo Nongbah Shillong Bangladesh साल हाँ शोभा इस्लाम शोभा इस्लाम 28 तो बच्चा नाम Arafat. स्पेलिंग सन Merah. उम्र का नंबर था 37. Bangladesh nakaliang ka KSU Seng Circle hadin bangilayo ya ka jingtip ka babanya baki don kawe ka sumu sistem ka bakit ikit khar kiba mut ban ya lingba kane ka Shillong jungi baki mut mu ban lech po Shillong te nakaliang ka Seng hi sam dak Islam ilayo ban abshirip ya kane ka sumu bak ngilayo ru ban bat ya tu kit khar hadin bangilayo toket ba te kit khar don kumba si ko khwingot But adin bagi lagi bagi kelibnya itu kita lagi de khar ki dei bagi bana po Bangladesh de ki Thmu bagi lech po Shillong de adin ngila kelibnya awan ki ong ba lech po Shillong de Shillong she kim tim de adin ngila toket ba ngila pe ko kisla jung ki ru ki dei la pau sai bagi dei ki bana ri jongi de ki trairi nasyane ki de ki basukwa ban suan wa Shillong ki de ki illegal immigrants de nakaliang Seng ni klub Islam de ngila ra ikni siapa police department ngila IT siapa police department maka juga pod hiru ka Seng ka tu ya kini ki contractor ne ya ki nui kini ki ba mut ban penlong dumping area ya kan ne ka ri pe jongi le kwa ban plan ni ki khar ki kwa ban rungkat ki mon sa ka jaka khamtam ka ri khasi jongi nakaliang ka Seng ni ngai pe perman but kumending la IT sa ka police department tenang tu ni tang yai bud din hi ba kini kita khar sai gen pun poi ba sai gen le handai bakin song ne na bakin song ne ka jaka jongi hi ka Seng kan bailat bagi ngai bud din na ko por ya Panna Kamal Hussain. Panna Hmm. Kamal Hussain. Hussein